ntunira muno ntumara kuteraniza omusaija na mukazi we omu mwaka gumu nohura ngo nangwa oli mukisika akarugayo arara ha mulyango kandi hati okagamba ngufa nuko kulitubaganiza kufa tukaizi omukisiko hirwayo kikufa bwatakaizi amakuru gacyo gonza tukulumu kugumizirizangana tukubaireho hakuba haloye nsobe abagonze bo makagaitu kikire twikara omukisika cyaitu omnyoro no mcyare kara mukisika cyawe mwesotinge kurungi mubaze hensongezo muzimaliro mbuntu inyinywenka babiri atatahamwe wakasata akuba omutori twabatoro ntugamba ngo wakasatu asatule ebigambo cyonko mukuba muri babiri ebigambo byanyu nibimara yoku nimturuka heru mwino kusemerewa no kucyangana gusa no mwakomanye bere kusika cyane abisemo abargonze ngo makoko nsabo gonza kukanye nukabe yobusinge neteka uruhanga alimkonyezo waitu deka tusabe uruhanga waitu omurungi alikugonze bwa mono iwa yayombekera maka kandi wa maka gosima gokeriza wateka mu mseija no mkazi webala irhanga abukuba kino kakora kara kuruga mkangwa obwahangira Adamu wabona tiksemiro kwikara wenka wamkoro mkonyezi hawa wamuherezo kwikara hamu waikiriza imkama amakagaita gotaire abanyoro n'abacyaro baherezo obusinga hajule mu gonza babe no gumisirizangana nukwetinsa cyakiro rwo makomu osimwi wisito kando nyimizibwe Yesu Kristo omkama waitu amina nomugisa gwa ruhango busobozi bwona ruhangisitwa mwana no moyo gurukwera gubamena inywe gwikalo makaganyu gukanyise yo gonza obumu okusemera wano gumisirizangana omugiso gugorole kurunja abana ruhange busemba taire gutaturga hati no busingo butakwako amen. Obaliyo kandi omuhereza bw'ekigambo ekyesare gye batereza nijja kuba netwebembera kandi yatutwala omukiro k'emirimo yona etantukora sobola kuba tugiye kwasa busa kitusobora kukora tutayina kugonza namuno muno kirukuko mu maka omu banyabuzaalo ubundi families turumu kugonza kusemerera kwa kwebembera akwa kugonza tukuliya nguzi kugonza kugumisiriza akuko kurukuba kuro urundi kutaro tikirukumanyisa ngo tutagumiserizangana kugonza kugumisiriza kandi kugonza nko buri kimu niyo source ya buri kimu kiona na mbere turukutandikera nuko nebindi biyone biturkwandweta gogendo kurunyo mbomezi bwito mirimo yeto ya buri kiro kandi biyongereho kugonza tuyino kwebembeza nuko ebisigaire biyone nibijya kwa nibiyekora kakuba koroho adachiki 13 ezari ngumshayo kubanza tubaciro gundo murondo program yasisimuka kurgashahe mwenyine mpaka sha 3 tuba turiyaha okutambura niwe kandi twaridira umushara tubantongeraho amakuru agariyo mwihanga ry'itu Uganda kandi handa chet kuretera umjenyi handa chet kuretera kwatamagara gawe habuzwa umushaho tuyisha tureba bitsensino na nebindi bingi abutino program weje mbwen aba Stanbic Bank nabagira ngo basa okutambura nabo mu rugendo rw'akasente zahitaje ryabo rikuri hihi aisha kuba notunga okwakirwa no kwigura account nabo kandi by'akasente mukabitensa ukaroko wakubika then ukagaruka keguza ukabasa kuba ohurire omagaraga ga Uganda. Twina makuru okurga omu butaka bw'itu Uganda aho tukureba gamabati gaganda gabegariye gutwara karamoja agabegariye gutwara karamoja haza abagaryangata ise bakabari binji konko muri yabo no shangu tuje tushorora mu empanga riba kweta Agnes Nandutu kandogu akabari state minister ahabwe nshonga za Karamoja akija yakwatwa ahabwamba batyaga gatarashitiraga bekwine kubana gahika kandi yahendera ubunda garabanise munomwa harubo beitu atura komerwa ry'inyuma y'imite himbwa mbwen turebere arugarwa omukoti atahayo naletwa nagarurwayo naleta nagarurwayo baitu kireke ijo nabware sirwege omukoti kandi ngugo owali mukatete aka yellow akandi asobole kuba nabitebya akana nakatandikire kijo
akan court n'abanyegereza ba government ekireke omusingisize ku musango wagurukwatagana n'amabata agarukwengana 12 agayakwasirwa nago bundles ezo garona ko kururaho aka office enganzi yanga akandi amabata agarukwengana 12 bundles ezo nze kwasirwa nazo ayongire kuba rasindikibwa nagarurwayo ruzira kandi kiro kya katano bakunera kuba nagaruka hanyuma imisange ge yasomerege kirike ijo kurora ngo nachwerwa tugakwinire kandi yurule naitwe ombegambo no mbekorwa Kenozi jeni okuwo kajuga wadde ensala umusango gwo kwekomya amabati agali agaba wejerewe Karamoja okuludde nga guvunaanibwe yali minisita omubeezi w'ensonga ze Karamoja era omubaka wa Buluda Agnes Nanduto omulamuzi ensala ajesigamiza ku bujulizi bw'oludda oluwaabi bw'abantu 10 okusingisa Nanduto omusango guno obumu ku bwo kwe kuli ekyokuba nti Nanduto kyakakasibwa nga ali minisita omubeezi w'ensonga ze Karamoja era nga amanyi bulungi ebyetaago by'abantu baayo. The recipient entered plainly as Honorable Agnes Nanduto. The date of issue 23rd June 2022 and the issue voucher number 7840. It also shows that at the time of issuance there were 30,033 iron sheets in store, which reduced to 28,033 after issuance. Omulamuzi era yeewuunyizza Nanduto okutwala amabaati ge yali tasabye nga teyeesikaamu wadde nga teyaleeta n'abajulizi okulaga nti yabuuza ekyali kimuweesezza amabaati ate nga yali tagasabye. The accused confirms this in her unsworn statement in her defense. She confirms that she was allotted 2,000 iron sheets by Minister Tutu and Osborne confirmed the same when she called him. She also confirmed sending her assistant to collect. Okusinziira ku bujulizi Nanduto yafuna bando z'amabaati 12 ge mabaati agawedde eminwe 12 era nga ganoonebwa omuyambi we Evelyn Bazibu ate era gasangibwa ku faamu y'e Mukono nga galikola amayi ofiisi ya Ssaabaminisita nga galina kuweebwa abantu abaali bavudde mu bikolwa ebya kalintalo abamanyiddwa nga bakarachunas. She was directed to ask for Osborne. A few days later, she organized for a truck with registration number UAZ 347B and collected the 2,000 iron sheets as instructed. PW1 also testified that she took the iron sheets to her garage and kept them there until they were collected from John Matenga, who is the accused's farm manager. And it was the accused who had directed that they be taken to her farm in Victoria. Sabbiiti ewedde abawabuzi ba kkooti eno musango guno basingisa Nanduto omusango ne basaba omulamuzi naye amusingise kubanga okusinziira ku bujulizi yali akimanyi bulungi nti amabaati ge yali atwala gaali galina kugenda Karamoja. The prosecution has proved all the elements of the defense to the required standard. The assessors advised me to convict the accused. Mu nsala y'abawabuzi ba kkooti yasomebwa Wassala Namawejje baategeeza nti okusinziira ku bujulizi bw'oludda oluwaabi kyakakasibwa nti Nanduto yatwala amabaati era gaasangibwa ewuwe. Omulamuzi amusindise mu kkomera okutuusa ku Lwokutaano lwa wiiki eno lwagenda okumuwa ekibonerezo. Omwogezi wa ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti Jacqueline Okwe agambye nti buno buwanguzi bw'abantu b'e Karamoja era basanyufu olw'ensala ya kkooti okusingisa Nanduto omusango. This is a very big score for not just the Office of the Director of Public Prosecutions, but the Karamoja community and the government as a whole, as well as the justice system of Uganda. Ategeeza nti kino kisindika obubaka eri abakozi ba gavumenti bonna omuli ababaka ne baminisita abalowooza nti bakubulankanya ebitali byabwe. We hope that this message is a deterrent message to others in public offices to
desist from corrupt practices. Kinajjukirwa nti Nanduto yakwatibwa era yali avunaanibwa ne banne abalala. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi omubaka wa Ntenjeru North ng'ono emisango gyamuggyibwako wabula ng'ate okuwulira ogwa Mary Goreti Kitutu eyali minisita w'ensonga z'e Karamoja era yali omubaka w'Ebulambuli okuwulira ogugwe kwawumuzibwamu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nandutu ninjira ngwiwo kagira enkara. Abo kuba bari bawera nno. Atwawuramu bakagibihaho abandi. Nebiti byali biroho. Nyo. Keche. Uriyo wafamu wetu wamureba yabe yabtireho ikibambaza yahereze twagashangire. So think Nanduti wo kuba bitwaraze shatora bicengire. Abo kuba abandi kabakizire iwukija wabitwazota ngishinkweto wenkara njenge byawe nibyo byashobereye kogaho ngishinjire niyo corruption case eyitungire kandi nzubu munonga eyo kugira ngo wabe nuwe yayugaho akaba nuwe yagumahenderiro mu mbuga z'amateka kugira ngo ndiyo nimuhorereza ngo we bamwiheyo konka kabenye nangu nabandi nitwe batutwari hakwebiza ibiti byali biro kandi nibiyule kako umba kagasanga gima hafamu yembere nyana zizikurara asakaire bunu famu egitwagambire kaitaliye rundiki ondi arorwaga biro galiyo wanga gali mbatware galiyo nyuti kubana nako kugahikere kandi garanaga gwayo takumona bwiziri baitu galinga still nawe akitwa kumuchono ize torora kahendera bakamajo just ntubantu ebuza what goes right and what goes wrong hagati yaho abo kuba kucecha abakwata kandi bizibite bukabaho hatubona tukabintu bagenda na konka abembuga z'amateka nabamanyo kuba kutwaze ibintu so tukabyeshoka mununga nitwe ntugambira obuseri abo kuba uburyo munda bwenyine mazima tuturu kubumanya beitu nuko byatamburire miko bitamburire bityo Agnes Nandutu we bamugarize omunkomo ahandi tujja kuba twakira Gideon Senyomo natuletera bo murumo gwanje this time around ainaba National Council for Higher Education kire kaba katwikirize tujja kuba tumwakira turebe byo byemerire bita nibagamba ki kandi nibakora cyo mwihanga turebe bakwasire unebariyo nibakora obonda hakagira uwamanya ebintu mwahibira kuruga ndicho butunji charity nyine lake kasanga kilake abaheza kutwegitaho program editor niwe mpaka shaha ishatu corruption cases ezyo mwihanga mazima ni nyinji na nyina basakushanga ndabire corrupt basakushanga na rakarabire corrupt bas ngwen corruption erinke yituyonchiro mwibere ebire njuguriya tutahirira buryo mwe wena ine kina habikwate na corruption konkambo yanu cyabane kikwata hamagara gabantu ahabwanje njangu kikabire nicogaho for example washanga umuntu yabaryo kuraguza arwire obayana mucara yanaza kuzara then ukashanga umuntu nakujata noteka wabanza wampe mitwaro 50 rero utakabuka kukarera kakwetoroza kandi kumanya ngo erinirwaro rya government aho yine kuba no ukora hamshaho then I mean amurwire bakije bakakushashura umushara gwawe ukashanga umuntu wamwetoroza yahika kufa nyaho ninjira ngo aho twine kuba tutahwamani agama bataga kabagari yaga Karamoja kuyamba batakwesobora we bari mnonga hati ninyebuza hati bakahenderera hati nkaherenjire riyo nego am imagining omuntu ryo mukajuke binyatsi nakatonya nkoko kureba ki ogira uruhetire hitundu baro inemo mukazo inemo abana kandi bambe tukuja ngo ni waceretire kureka hakabahemera abana mo mbicweka byawo entaro na nebindi hati kubakwerezo tubata bambe no twinga nabusha iroko baherezo ubundi umuntu akakora kajuka amabato 8 ati bamuherwiza washanga ngo wagagena njangu that is murdering itself ahabo kuba omuntu ogweshaheje hatahari obusaso bwarukurabamo na nabantu babari kutura nabo kandi government yabire muteka tekire ni programas mawatu garre nyuma mnonga so inshonga za corruption nyoni njangu zanzu kwataha magara go muntu butunu masimogo tukabene bo twakubanza twine kubanza
twabana we twatakaraba wenyine yogu akantu tubanze tutekeho tongera kusaba n'abanyamateka bakora ikirukiraho tukimanya ubusobozi babuyine kurora umuntu basobora korekerukiraho ubushobozi ubu kurya nguzi ningo bukucwa muje ubu kucwa muje na mnonga no ikamwe mwe bitakabanye cyarga na ujamwe nguzi tutahirire turikubi no bacuwe muje mazima akandi sangu nkege yo buri bwenguzi yorwane sibwe ntugiroranya misana akandi tomanya ubundi turagire kitwana gisabo cause igigirwa umwira katugambira trillions ziriko ngani kumbule mwaka trillions 10 bule mwaka nizo ziriko banizigenda zikwatogwata bamboine na muno mehande yenguzi na bweke tuino mulimo mukoto na ite bitongole ebikorwane sobuli bwenguzi ebitongole byabanyamateka akande ba whistleblowers kurora twataho buryo ubukorore yenguzi yasobora kuba ni rwanisibwa abantu abandi basohoka batiyena kitandugaho barambura batako bukoro whistleblower nyencha na ibiso kuhindukira kugamhate rugayo wemere mukaguri na ibitebye kurungi ngo kwensonga zinwaro zene zigenda so abantu abaruka bonyine batiyena hakwa they are not protected manya warwanise nguzi then you are fighting alone webale the struggle is only yours uri amarira atinire bwanyenja majya kunyemereza batahari bakatanika ngo ngambe kenda kiri abato marira batahire information ko neta gisa kandi obuli bwenguzi nibugera maiso mwihanga Gideon Senyomo tumuyine mukaire kanu ha program sisimuka tutere anduru eyo buli bwenguzi kwetoruri hanga akandi kurora kimungu twaburwanisa bwasora kwa nubu wow Senyomo Gideon twakwakira program sisimuka kandi webale mnonga kuchera wemnunga lake kasangachi amazira ngago Senyomo Gideon niwe Charles Lirota Charles arakagambo kuwa gamba ngu Agnes nandutu abireki ichache biro wenkara nandutu nwe wenka yatuira mabati ndakusibize yonyine Reverend Father Charles Mutabaruka nshoka wakigamba twine aba National Council for Education aho murembo rwambara ni team y'abantu 12 izobari nyuma baze basibira ha University of St Joseph aho murembo rwambara nyenda kwakira Reverend Father Charles aje tugambira bitu congregation n'abantu aba group y'abantu 12 kwijo mu cyanga na mnonga University of St Joseph nchimanyisaki arigo muzira ari nashomesa university na arengo ya university nchimanyisaki kandi ari wa mweje oshimukubano manya kina mnonga watunga abajenyi HKH Reverend Father Shaliva TV West tanke tukamusumure ubu bari mnonga Senyomo na TV West mwe bari kusisimuka hamwe na itwe kandi mwe bari mnonga mirimo y'umukorera ihanga n'amazima ba National Council for Higher Education bari yo mu rurembo rwitumbarara kandi ekibaresere kikuru mnonga no kutayayira University of St Joseph Mbarara iri kushangwa hano ya Nyamitanga okwenda kukakasa ngo university eri yaharurengo rurungi kwihetandika kandi riyo negenda kurungi rero bakagihereza tike ya muheru bakabara kugihereza chata babahereze urugendo rwabo nyamwa bazinko kuwagamba babugeine batungire icyandikwe kikuru ikiri kusamarizinga nare cyo tiherezo mu bugufu university gine koraki kandi mwe bare kujya kwateye ibyo no kubireportinga kubahereze babugana bakozera inciko zitari zimwe na zimwe babugeine abari kwita governing council n'urukiko rukuru rukutegeka university baheza babugana board of trustees abona abantu bakuru bakama ba university archbishop na nabandi abari kwebembera itware kandi uko baheza babugana na nabeji babugana staff na mnongeje rukwegesa bejo mu class babugana nabandi abari gukora na abakuru abaryo management so bagumizamo okubugana na n'izindi za teams kubasa kweta support groups so amuhero mwabazi yomo bagizeremo inciko zabo kukanzana na report so nikimanyisa ki ahabwe itunkitwe nka university ekikuru ntushemerwa mnonga ahabukwa nibagumizamo okukakasa na rukwamya mu university eri yarurengo rurungi amashoma gere kushomesa na aheru kugenderera kutwari ihanga ryitu ombyo bwegese erizoba
nibeija hati nibaza kutandika bari kurambura abuko nyuma baziyo basibira aha omu campus konka hati nibaza kurambura abuko batwine endijo myanya yituri kushomesezamo rero ko bari kurugayo bakureba oburaro bw'abeji abeji beitu nibarara nkahi omyanya yone bakuraramu no kucencura kureba ahaha ibito bagambira abo kubeki barone cyo kugera ngo reportage eyito baheire n'amazima abo ko bato bari kugendera abo wahandika kuyaho ndubahikaho bobiboreka babyerebera rero ko barargaho nibeja kuza kurambura aho turi kuraguriza abeji Nyamitanga Health Center 2 okwe bargayo beje bagaruka aha hati barebe ebiri aha main campus classes nizishaki library nizishaki komene mwagera mu department ya computer harimo computer zingahi ziri harurengo chizi ziboneire narati ziboneire na nebindi byone bya sports turabe tubagambire ngo twine bishahi tuzana za table tennis biruho narati biruho rero kuba ku rugoko nibeja okuza omu offices buri office yitubaheire na munongera kukwata ahiba kurebere bya quality yabo aboko ba national council programs ezo bine kibaru kweta mbwenu ka standards kora biwagira ngo no shomesa nka computer ICT hati oyineki so nubahikaho bekwatara computer bajerebera babuza no guru kugikozesa bagaruka babuzana na nyakwega umweji mwegire kintu mureba bagasera so hata bakugenda mu department yona barebe okubira kutwaza so ebyo nibo bine gukora erizoba rero of course ntwesiga ngo okurigero mu program yabo bija kubandi bahezanye nchakari Father Charles umuntu nasa kwebuza na mnonga ogumuribi wa TV West ogomuzire ayino mweji a University of St. Joseph chata nchimanyisa chicho chicyenyine na mnonga amweji wecho nchimanyisa cyo kutunga chata ahabwo mweji nangwana no muzeire chata nchimanyisa ngo kwihatutandika turi aha mustari nuko barakugamba turi aha okurugirira eki national council kw'ekitongole kikuru kya government nchimanyisa ngo ebituri kukora bihikire kandi university wareta omwana wawe naija kushomera munaro omuntu wanenda kushoma ekyo rashome nkija kuba kiri ekitongole eki na n'obwegese bw'ihanga ahuburi n'obwegese bw'omutindo nicyo kiri kumanyisa so rero amuheru of course normally baba bahire chata nikimanyisa ngo university erije kandi buri omwata kagiro kubanganisa kuona ebintu byona biri kurubyo rero of course ntakamarire senyo munyenda kumanyisa abarebi beitu ngo university hati ntwakira beji kandi ubu tukubakira ahabwa 2026 2027 twine basare fizitu ahabwa wendo rukwenda kushaba ebrabir na mnano kwa katano kutakakire tija ko bantu muhereza half basare aha school fees aha tuition ntukikora abo kuba ekigendero cya university yitu nicyo kugira ngo tutekaho bwegese oburi kubasikira omuntu abo kandi mango abantu bitu n'abantu bamana make abo kuba school fees za university zirya higuru munonga kandi abazire bingi tubarukwe basomura byona so ntugira ngo habo kuba umugambo bitu no cyo kweta affordable education yo mutindo kandi kubasikira oguru kwenda kushomesa so nicyo turi kubaherejo 50% rero ko wakuburiyo mwana wo mushomesa wekerezi akaturuka hatubo tubahira ubucwe kanshanju babucwe kanshanju ngo rero ubone bakushashura ubucwe kama 10 abo acece mwakikora kandi umushomesa to kumanya ngo abashomesa nubo batwarekerezi yo meisho kandi nibarugo mu society yitu erukwe hayo konka etine bikwatu byahigwe muno so ekyo nacho nibija kushaba taka kirebero ashatu nakimo kwa katano mbone wano ndeba hati gezaho oyerwaneho rwana hamana wana chalte lake inshongano yo kushumisa umwana yagamashunga ya chata akachika akanikakora report kacheza bichkwasira then mukuru w'ihanga president Yoweri Kaguta Museveni no kuza kurahira mu kwezi kwa katano
nakutaba umukono gwazaho ekintu kigwera then chateji hari bindi bice bindi kujimanyaho chateji university regional accredited, that means na nabari aheru yihanga Uganda naza kushomero kwa heru then cyandiko cye cyashohora nabasagumiza tuje ku kacharity kuri witu Rwanda nabasa kushomera Rwanda utunge kipapura cya kurugaha then waza Tanzania kipapura cyabo bakikirize mu buzima ukashoma niwe bishiri kumanya ko kandi ukonja gukora tezeshonge cyo kwika aro akatano kumanya ebacondoza byo nivyo areba biribyo nitutisha kuba tureba ekusa byo kushanga ati Weston kasha mushanjo agihangwe na shahibiri agacencyere nasiganse nyumu Gideon aho muri murambara kangaro mu studio tuguzana program ya Simuka chat na Laken basa tutarumisha babare mnonga Gideon neshunga za university abazire mbabine kongera kuzetegereza habo kuba kuzukutuhika hihi twenda kumanya nezo zirya mustari ningo waza makerere nuwo bakuba babara mwe nuwo bare watshoboreje kandi mutwaro abana mu matendekeraga bari hihi ahabo kuba gari effective omuri buri kimwe kebe transport kakuba umuntu yarwara kakube umuntu naba kuri hihi kandi amherwizoba oshanga ngo tuwahendeka ibyo nebyenderwa bya bimwe bamwe hari yabo abakureta matendekero ombicwe kabitu ati nkogo no wa Metropolitan University International by the kandi na chata tujine ikashicece cyenyine so kirungi muno mazima akandi kusomera matendekero agaruka garagati tuleme kusomera matendekero bundi ta tiziri university zonga haragana gatwasomire mu za primary zo kuza second ngwe ngwe tunangiriye tahayo ngubakata mwe bar oyogera bubi no ni mpereze cyo kurora nyine kira ground ngwe ryange ngwe nze nguri anja tambarisiza mwimbuzo mu compound uruzire so hatka tugeza no itaga akabaruha bakutuma ka recommendation kugarika ishomero tinyobine nabeshenyereza mutakantu so chetegejize so ndize songe zene studio tubaza mazima okurango boro kubosomiro mu itendekero kubaririti nobogumire hatinyo ukagorogoro primary school ya government nobungiya sazina ngagama nyonga banda hano mwaka gwekienda mazima hakire mbasera seruriza mbagira batu basombe fayiro kuriya basanga rake kasanga ki ubusane bwa black and white basangoliyo urukwingana kati baitundiyo wallahi tubigenderere harona yolekera kasiniye ya mukaga tindi yongera katambura nako kandi ofunda naniyo kandi hatuhijo wanje kandi nyiragura nko busugo bwetabe kace kagufu akasoke katonda yeka yamanyi otherwise mwe bari mnonga bari kutushomesa bari mnonga baterira amashomero tukagarabamu abo kubece kituri mazima we cannot take it for granted no byashitiro bunde mwibukarema but we wish you the best twaza kumra ho baronjumwe sakwantu garuka impapura z'amakuru zatushikire tuje kwantu zibarabiramu nabo eco tinkwe nangoze hari utashohora nako shengereza karebero byo mu impapura z'amakuru program ekire system ka sister cyo butungi charity amwe narake kasanga ki Targa. Usonga. Nehinda. Otaferwa mama nuko kusana mukwana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwa kandi cyitwa kikoka kandi zuka buri kubana arebo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso dukureka nasesha abukureka nk'umwana we yagira miso dukureka nakora kinakora utaka keba kandi zuka mnyaro wanje mark janti activist ni hinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi zuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi ukora polisi no jino miso nukaka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni hinda emazaz guilty
terasta mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Aha Nzizo 07 twaika 7 stop. Aha yes katuraba muhanguzi witu today. Yeah aliataja tunuli thank you for watching. Hello Wanji nogamba kisebo Ije sebo amazina gawe tumwinerevi no manyo wakuterera apana nibanyetara Zack Banks MC the truck driver mvugiwe mpango kuruga live TV West nakushemererwa wishemwe akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya ninkamanya kurungi munonga no kamanya kurungi yego sebo garuka mo ngambira amazina gawe amazina tumwinerevi hine message yiwareba najireba message negamba ki ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West katakura badege Ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Ebyo munshi nibimanywe mbeba tabashuka mbere tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yampa Dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuhakubasa kurwanisa kutunzuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugatwiwa wajangwa chisitetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai bara kuriya takuzagaraka no mawimba se kwata okora kasho mucheka gwara jenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamo ko narwana leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe irene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe Okay, webali mukakumuro twagaruka akande program ikyali simuka esa yetu yo kubanza dakika ziri 43 zonke za karabasa yo kubanza akane ntugera maiso kaireke mpapura za makuru New Vision bukedde zimaziro kubanizika maiso gaitsobora kubantuzukwikiyaho orupapura orwa The New Vision amakuru agari ya mtemba kwereka nti Mabati case Nandutu convicted twatwabiga mbereho judge sentence ex-minister tomorrow Biria Nogambe bihogaruko kutobalabyo nuko biri Okay Museveni speaks out on speakership race amakuru nago bagongera mumu umanya barcankwanzi bariyo bariya bareba so agambere aha race ya speakership aho tukureba Anita Mong nayo ayorekere of course ni watwireho biturebere na Norbert Mao okurwa mu kibine cha DP if anything no president wa DP nawe ayetabere omu kweherero ku kandi nawe nayironda obwa speaker so tuenda kumanya ibirugire bine biha what did our president Museveni
spoke about this speakership race. Berebo byetegereze. Minister Majezi guides on eviction of roadside vendors. Yeah, better later than never. What this was supposed to be done before. Konka, he is run how he's guiding on how to evict these roadside vendors. Twabarebere baryaho batobana batera induru babafureryo babagambire naho kuzama byakatorize nkahi. So nutureba ngo Minister wa Local Government Raphael Majezi yarugayo yahereza some guide on the ongoing eviction of those roadside vendors. South Sudan at a critical juncture, says UN experts. Museveni Chikwete discuss South Sudan peace. Ninda nabyo babitamomo. Abone barana bitwa haruguru aba South Sudan. Onyum is also accused of killing another baby 8 years ago. This guy is being a criminal. Mwamumanya oriwa mada gaba murder suspects Onyum committed to high court for trial. Nimbanye ndatafa bamutwe turondenke bidomora bya tubyose tumutansire nkakara kahera posye mpora kutura mushiko mu kifuba tumureke nene byasigara rwane nabyo berwaha umuntu nkogo nakuja munyeshe ndetse rukwata amagarago umuntu I feel bad yenogwe baenda mukoreki bari kwenda top. Biotech scientist Dr. Chigundu passes on kandi amakuru agarukurgayo ngoreka ngo he fell while he was fixing a leaking pipe at a sauna that he had recently established at his home. Rufite jiramizire nukwempurana bakigamba bwena mazimagara ngogu abari ya pipe na Teresa yagwa ogwenku gwabo gwamizi mukama witu amuhumuze umusinja bukuba aho twine twasagamba kongeraho. Chibwetere's daughter husband fight over property. Mama jangu nina utarakozere mburundu norukoro mbubi. So hati Chibwetere numanye byakozere. So now this is the daughter. So bariyomba mu attaching harishi nibyo byaha. So weniba bariyoni barwanira bintu utakabiferwa. Nope. Publicist Mufumbiro's wife loses cancer battle. Omucharo gwasasiza abantu benji. Omuchara wa Mufumbiro kandi Mufumbiro bagamba ngusofa ari muchome abwenshonga zebyo butegeki za politics mwen bambe n'obusasi bwinji munonga beriyaha utakabiferwa umurupapura rwitu orwa the New Vision. Residents accuse Mubende leaders of fueling evictions. Nabayaye kano shangwechi kira nationwide aha wentri mwenda kusiba aharba leaders omuri Mubende amakuru nukwegemerire twagaruka ha witu Rwampara omba mujurizi Vincent. Yes, bajangu Rwampara residents get over 2,000 land titles. Ejiningire ntebe kanisa nebege ya government bakusya bakajanga abantu batunje ebyapa byamataka gabo. How do I register for IFRIS? Ask URA Commissioner General Tarindijo ni Musinguzi Rujochi John. Ebuzo nabugarukamu atine kwekanasha ahabukuba mazima nabimanya. Bwenu shomoro papror wanonda uko applying for IFRIS. How do you go about it? Kokabya babyinji. Pass O level ermo physics this time round. Shomayo omwana wawe nawe abase okuganyirwa amapapura ndwerumwe. Kangambe okachabya heri mpendere nebyemizano. Mbajira nti Iran truce pass hopes for world economy but recovery will be rocky. Amakuru garwaha long-term doubts remain as global markets breathe again. Iran hits Gulf states after fragile truce with us. Amakuru ninda bagatahwaha. Hirare binemigisa ogu binemijisha. Abwenshi nyona nasho mechanje kindu kwenda.
what you would have said to legislators in Chankwanzi. Unamahine hakoretwa umushonda nyingi so hati yaisaba bya Chankwanzi hirare binemisha ebyaha muheru mbajya kutuna Kivubo series the most memorable moments ebinebwa tene chitu na Kivubo sigara mbajya ntimbalangu returns ebinebya Uganda Premier League sigara harimo tenders ziri kwingana 9 wina kasente kawe kace no katamu atoza mustari tibyebyo ibyasigara icyenkumi ibiri cyawe dia yubayo takaze nyuma y'amakuru nabantu cyo tundi charity kandi we murana ururimi Uganda nurutebeza ki. Okay, Bukedde nayo emaziro kaka akandi omukatale jetungire hasiringi ziri 10 zonga. Bukedde in headline American Iran ni yawangudde abakugu basaze goye ku byolutalo soma wetegereze kisemba kikoleke abantu ku rugomhange Iran bali mu kibuga Tehran bajaguza akandi habo rutaro ceasefire nyakutekera uyo mufumbiro asabye koti emuyimbure azike mu cyala we handikire kandiko kiro amukuto amugaita abantu nasaba kura nateko munkora amateka gonagaraga muhirwe ngo hakire akwata akataka kanagire umugonzi wawe akande rumwihirweho umbuyiro bunyagumanga ine kabunu kandi nawe atari kusobora abo kubariye nyuma y'emetahimbwa baitu abakugwa batalamamu nabambayizira mbakitera mutoki abamu niboleka ngo amazima provision yeju muitekeroho ngo kandi gwerabe eroziruwemu bamuyikirize bamuka conditions zibaramuha agira akataka gatera mukyara we kandi bongera bamugareyo akandi biyona no bisango Bukedde yakirokenu soma ujetegereze eyase abana begaba omukazi aleso obujulizi ku baby gwe yatta mwaka gwa 2018 sejanuwomu okelo nyumu rusira bana hari omukazi onde yarugireyo ngo mwaka gwa 2018 nuwono wenyine museija aroyiro omwana wombomezi wense soma wetegereza Bukedde yakirokenu gona yagakoletera ababaka batotoledde mu 7 bibayisemu mu kalulu ntumayisa abanyakuli Chankwanzi akandi kirikije turezege n'umukuru w'ihanga beraliyo yagira ne bgambo rundi entanda eyabasibera abona abanyakuli muri yabo ari minister songeze ngenderwaho Norbert Mao imurora ari mukijwara Chankwanzi induro mukorasi wonu wa mwenge ya matemba Esperanza baguma imurora na waliyo nabandi nyamwingi omukungu wa Naro awanuse kudala awaka nafirawo umezi bunu ko buri onu mukugu biotechnic umukitongole cha Naro wa mani muno kani ngoko kutukira naho umakage yafera somo itegeza Bukedde yakirukino ebiragiro ya kanso ye mukono bisatiza abataxi somo itegereze abiragire byo nibyo bya waiswa mufumbiro asabye saba lamuzi amuyimbula azike mukazi we nabataka abatalibam namwe bakubaza nsonga egyo niyemu ali minister nandutu asingisidwa ogwokubba amabati ge Karamoja igembozo atugikuletire akanayo erumu mu Bukedde kirokem pass PLE erumu mathematics integrated science na masoma gandi English byona birumu engudo zichamudde abekazo somo itegereze engudo zinziha akandi abantu abo nizijja kuba niziba yambaki abanyakuri omumyanya ebyo soma Bukedde siringi 10 amakuru haru maingi iwe waliyo naturora akandi omanye nebo kerao ni face ya digi bakuletira abavugi abapikpikize mpaka
bona omurupapuro rwa bukedekero kino kandi osome oyitegereze ombyo mpira bakuletire coach rumanyiro nkambalangu akande rwabingirwe timu ya NEC mkwezi kwa Novemba mwaka gwa 2025 akandi ngumseijo aliyo nakora kurungi soma oyitegereze bukedde hasiringi 10 ruwonka harumwe emirimo n'ebindi nyamwingi bookshops streets ma agents ba vision group okweto rulihanga bukedde nobono gisangayo kandi tukajiongezaga era siringi 10 zonka giyetungire umanyamakuru agakuba nagakeraho abukubito kwatara ukakabwe nsonge yakayire dakika 55 zonke za kamsa yetu kubanza akandi ya programs simuka webale kubukyaroho webale kubukyare nayitwe tukuletera bingi utaturugirunga humuro akande nomkera ko mugenyi rundi omutwe topic enkuru twantamuraho nayo tujya kwantu jikuletera zebisinsi no nebindi byona biri mu programs simuka nabweke tusemerire kuba norugaho namuno muniwe rukerire nayitwe omukere nkakana kanyenja karaguma Amazing. Agahizo bagatekwa gisha mpaka. Mwena amazing. Wata. Amazing ni kimwe byo kurya ibitwine kunka ibibantu binji batari kutamu amani. Agatekire ninga nyoza tapu mpute ikuru na mizi. Ikuru na mizi gamayonjo. Yes. Abo kubona wasaku buryo mu rugendo tiwayemba mizi wayika murindi ngenda kunogora nuzabwareka. Apana. Nuzabwanywa. Yego. Kunga waganywa ukahirwa ukashangariho ko mutete hiye ugakurase ugufutanye. Bije nguye bibiri kose ko biri mu byo gomezi bitari kwetengwa. Okay. Nabwecho benje byo kurya ebiri kubasa gukora babine konka ko uri kubutari kunywa amezi byo kurya tiri kugasira kandi ko kuza kwetegereza je amezi niko gari kukiza y'ubwinje mu mubiri abo kuba ibicweka hehinshaje na bitana ligana byo mu mubiri n'amezi kandi ko mushagama n'ibicoka 95 wazo mu bwonko n'ibicweka 95 ego ntabwo ejo ureba ngo ameza go kugari kubaga atariho nebyo kurya birunji byo binini bibasa kugasira kace ahubwo kuba aho gukorera atariho niko kuba kubano tiza kuteka ibyo bitoce wafundikira waheza kandi bakumanye ko muteci murunji kunga watamaye gati watamunisi ninga watamutwistuce ninga watamumenji gaba minji mnoga nabo kikarenga ntabwo ejo umuntu kumanya amezi gashenere kuba yine kandi n'ikintu kikuru umununga no kumanya uko mbiri guri gukoresa amezi no kumanya uko mbiri guri kunaga amezi buri kwisya uri kugaruza heru mu kututuka mu kushesha mu kuzo mu choroni mu kubobeza kanwa amesho enyindo n'amato byona niba ni gukoresa amezi waza kugapima nikigira seno bisha imwoko uri kunywa amezi girasi n'ubishaha n'uwo ngamwe hagombora kandi uri kunywa mpora atari kugira waga gutumira nushona ukashesha ngaraka kushora ntabwo ejo agomezi n'ikintu kikuru ikiri kutekwa kubaho ikindi kiri kutekwa kubaho kiri umubijuma no mu mboga ubikoze reshande nabyo ningo bijwangajwangire yoburana bita kacumbari
hazijo kachumbari kiba ncyetengo ngo otabusharashara buce munonga ubu bisharashara ibihango kikomuje bwo kubasa kubikanja kanja kakuba kace kagumana kashareri ndo kawe cyo kushashi benjine babumira ko none yetantara ngo tabumira kwa kwa notine cyuwamanyisa hari byo kurya ebiri kutekwa kubaho umbwire ubiri kuba byezire katugire nka ovacado yes ovacado nibasa kwera ehundure mu mutatakalire ovacado hati no washobya hati icyo kije cyukwereka ngo umuntu yareba season akarebe birimo ashemera kuba namangu ebye birimo ibyeze mu season age nibyo bishemera kuba nibiribwa kuko mbye bitiro fresh mbye kwasa kutereza cyenyine ekitaro kwetenga umubiri yes hazi icyo shanga ngo ebyo kurya ebiri kuza kuyamba byo kurya byorire kubasa kwinike cyo mugasho nebyo nabyo ibyo abantu bingi batari kucira kukozesa tandikisa abakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurwo rukubanza okwisira wa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto ku buryo wo mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe ebyo munju nibimanywe mbeba tabashuka mbere tabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yampa dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuha kubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwa chisitetane chikaze ninga nechisha una mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai para kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata okora chi yama kasho mucheka gwara jenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitama hoko narwana leta kacheka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe ibe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwishagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicweka zihangwe Banyayuganda mwetebekanisize ubu nibwo bwicamukana sente omukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oli wina
Etopuka loser. Alright. Wahura kesho ngorako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngorako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwa ataka simu kwa ataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga TV West niho nakutera oli live TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe mwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya lecture Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tururu. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi Betu obwatuma mutabano wawe ngwashishe fike yabangi. Niyo poma rota sisuru wanje. Iyo maro yakurire shanda. Sasa ninga okuna kore nyongona kufuata. Toka reba kana twina bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuriye mbutebe. Abandi bina bakazi 8. Barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya bono terendu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo. Ini nikakutumengo mfachora mwana. Yongeni kwa cha mzana bakaba kumengo mtoke. Tenkaru kahanu yantino ko mwana nikakwenyina. Ngoma kwa mwana. Okay. Kaireka simu kantugena maiso webale no mukahumuro adakika 8 zonke zaraba omosa yaitu ya kabiri kandi air program enu ni yemu hanturgo seisatu kandi ubu tuliyo tuine ko ratu akuletera no kwikya buri kimukiona ekitukutekanirize akanda muno nyenja karenu yiwe rutwegaisere ukanurukerira hamwe naitwe ahantu hotekere nogu ruwaka twegaita humukaire nuko kam akandi program sisimu kare cyageno maiso akandi omukaira ako nakanu kenyine akatwemerire mu buyire buno kaire kensonga itsemereye kwantanuraho eituragenda nayo mu maiso tomanyo bunde nayo mbere turakyo mu maiso nsonge igyo nje kono twegaitaho noraba namba yitu yesimu tuje kwantu jikuteraho usobole kuba no hanura aha munaitu tureba aha eshonge yiba kweta patriotism in relation to corruption twenda kureba iwe noreba nikibasika kita okushomesa patriotism omwihanga na corruption rate eitiriyo nitutamburiraho kimwe kibasa kwija kuriyaho kitahi cyacu kikimareho ninge cyatsigire cyakibasa kugaraka nyuma konka bwe hakagira nkizo yabasa kubaho nani ndebo mu rupapuro rwa The New Vision aho bambagamba hari patriotism nabwo tubireba
abambanda bashomero mu za universities na nahandi nora harmu okushomesa ekibakweta ngweno kundi hanga ryawe nomako kundi hanga ryawe patriotism's role in shaping responsible citizens. Tekateka nk'umuntu yaba ari responsible yaba yari responsible citizen umuntu mbwena ari kufayo ari kufa hihangari ari kufa abantu bari kufa hanse ari kuturamo inshonga yo corruption akabe nagitambara hari mbwenu turiyo ntureba kubashomashomise hwaho kubatere miranga kubahandika mu mpapuro z'amakuru nkezi hine cyakubasa kubacicwekireho corruption rate yitiriyo ntambura mwana murebya nandutu amabati gakabagarya ga Karamoja abantu ngo nabo bakagira kuba yishweka hamutwe injura hateriyo netera ne Honda ne kora kubi all in the name of abu government office of the prime minister abu ya shanjire ngu amabati agabire gagenderire abakaramoja bo bakagaburuzo mu muhanda nangwe nshonga za corruption turebere ni nyingi. You can name them abo kwa mushome mpapura z'amakuru nka New Vision na Bukede mubira ha TV West kumara kire karingwa nemwe mbishangire yo ko mabara o mahoteli nkayi kwa mushitamina za taxi no muramba bitebya uhururo muntu akushobera bagira ngo bahereza miliyoni zitanaziti ngo muntu azikorese iki oronde mpinduke kuburra nangwa no mani bari ndano mutongana ngumanya nkabagiro parliament ngo sometimes tingma abwine jahere nyuru muntu akayizera nayo ahagereta gitereza je ngari mba nimbuhururo mu muhanda imikwano mbitebya ngo naba members ba parliament omwe kwa kuba hine kiri kwetengesa ngo kirabeho ngo nabo bagira kuba bakwasayo ngo rero hatu bajangu yesi buri mo ngo ayemerezo mukono ngo baba yes men and women ngabo kugira ngo bundi yinaka center karabaraba turebere enchwamu zabamwe omurba judges bito mwihanga ubundo za kushangoshanga yashimye kuba nasinga umushango atabana we yagusinga ureba facts zona ziroho kongo shanga biye byo mwetoro hati ijo mbe ndabana bakubuza ngo hatogu ngwitiza regedere said ubwo gunya kwita abana bagaba ngo kandi ubwo ari kubita bakaba ari abantu bari kureba ngo why do we say he's alleged so shanga biye byo mwetororo omunda nahera umwene nkogo nabakabe natungo bamuhorereza kandi buri umwe yakireba ngo kintu yakikora atinati mbwene tushanga ngo birumu nyarwezinga umuntu kuza kutungo buringaniza aho naho abo kuba justice delayed also nabo no botatunga any justice at the end of the day so ushanga ngo turiyo tutera toje ntureba really rate ya corruption turiyo tutamburiraho na nahitu ahika twaza kuza ahabikwate na patriotism ekintu cyabasa kushanguraho kiriya ninge cyamana gabire minji ekine side mpango hello aha obuzibu orubajuru mu kuriya wanje hari izimba jibiri zori nubazaho he urumuru mu kuriya urwa corruption uri nagambale kanyundi saha zino ebisigire berija sente nyonja kubandire tokahurira abantu abarugambale kanyo bansibe mazima ndabugende mari myaka 20 nkomere ngo sente zanye bazasigara kasito mukazi mugambire mbere ziri abana bange tuvuga kubona bona tokahurira abantu abinentekarize kwa nesanete na marir hati ubuzibu bwo yekeke turiyo ntubazaho urupajyo urumuru muki eating kandi eating is going to kill us tumaleo appetite is too high but we are thinking also too hard kujangu tugire kitwarwanisaho by teaching patriotism to abanya Uganda starting with those little children okurgo mashomero nango mwe ntwambuka tuzaharure ngo rw'amatendekeraga mahango nkani mbareba hari yahishomere rya Ntare bakamara hakire bariyo mbabashomesa patriotism. Don't you think that somehow wadoro or decide thiyo kurya takajira baho no ko tukagire kitwarwa baso kubaho baitu back iki kimwe cya kabiri implementation ya programs in kezo they would not be taking place like once in a year
in fact gakubaire nka amasomo tugateke mu masomero umwana arugeke muhansi haleve hansi background agine nyagumire rukwatagana na patriotism no gonzi hangariye no gonzi kaye no gonza abazire nebindi aho tutandikire bwenho abo kuba omuziro wayino muka nyowe cyo butundi charite ariyo mu office ninya ndiyo ninkora corruption yero kuhererukaye nangwa no mwana bungaruko muka babana bahurre mbozi ninstebya ninterra ndiyo ninterra alake kasangaki gira ngo kuwakora ntitwamunyaza ndiye namangu natucheza majezi ntumone twazi mwihamu umwana ariho nahurra then hatuze kurinda umwana kuzayishomero abentu yaza kushomera ejo patriotism erije kwa ne muretero bundi yahika akundi hangariye kuja corruption ebe fault nakugambira bugumire kuba orubajuru rumu kurya kya kabiri emisomo nkege njo twagiteire heba na compulsory abana bakora kimanyire ngo harukenu na kenu eba compulsory hatarigama ngwa ngwito annually buri kwezo kwa kabiri tubaye no musomo gwitu gwa patriotism obwo ndukureba tata ashashwire school fees yanje kurabero mu ombriyanga tanza kugamba sagisa suire corruption against patriotism source yensimbi na mbere zikuruga zirabire mu bari yawe nagamunyige no he gets me involved mumunyige muchimate egina challenge ndi akandi turukurora ngo bundi esora guma kuba neserulero rwo mubazi amazima obuli bwenguzi ntubaza ntugaruka azembazi ntujironda abo kanito banyayuganda benyine abamu muri to barukundi hanga konkanito mbitwika bitunyiga ochibo wamazima wabo wamazima hatina nyencha kare na bwashesho gundo jote bito ni faki atinyana za kurwana nyenkori taro amherguza ni wojwanjira momwe bitu kutukuza harengo rwo runani ngambaho kugira ngo abazire ntekereze corruption nangwa nabana bito mu kubakuza ntubantoreka ngo nogwera saideji okukire yoria okundo umwana nanka okukiroriya uguyayenda shitame yishomera yenda harere konkori omwojo wawe yayo yabashomere nono huraje ninjangu tubase okutandikana na sensitization omumaka ahandengo za LC1 abo kwa mwemba bikora batakumanya repercussions zezirarje obana mama obana tata obundi kutwakutamweje mishomo yekikecho baketa na hari yabitensani abitehurizi na nkahi mukaza hari ya hakanisa ayishomero muketa na mukashitama tukataho ebirkoreka oku corruption okuyakubasa kushisha aharengo rweka obornanye tingamba harengo rwihanga aharengo rweka oshomeso muzire cyangwa sikana abana bebona mbwene mwayenda mukoro rukiko rwakwasa kwanunda n'abantu acaro buriyo mu mushomeso bashomeso yereke repercussions zone zirukurga omu corruption ningashi omu kuryenguzi ningashi mu kugwero rubaju ningashi mu kunyiga abandi aharengo rweka akakana kato kaza kuba kacura omuziro mushija birata kuchimanya ngo okufaha mwana ogudeno riya kamari nkechembwe hajire atakumanya kibenjirugamu hata nango agiramo ka sense then yaba sister wanje yaba atwire nawe nayenda ngo abene uwo baha wenka nyensi yahiza kubaje nyowe n'abantabireje ebye ninyija kuba nimbyiba na cabaska nindondo muhoro ni mutematema ndiyo ningamba ripakashiza kwaza kuruga umukushanga ngo abamwe mbanyigirizibwa abandi nibarira ahiguru yaheza kucetegeza kamatu kubya kwenda atkanoreba hamisho he ahindukire eshayira nabasakugira kiyankoraja kankwata at least kimwe kikumi nanye ncumugaruruze tugireho buringaniza buce buringanire nabwanyuma kagira nk'umutima murungi nanye sikazanyire kinyine nawabayine cyayine then ahandi hace tweno shanga ngo buryo umwe ari yaharengo urwo kubaje mbwe nyongera ngo okutandikira omwishomero okwena hare abo kubitwa abaha kabenyine batata na ba mama na banyanya zitu nito turetira abana aba ahiba rukutsubuka henyine corruption ba jonko mwibere ahinyoni nango yishimiro nahari option nungi
akanda na umuringo gwa leta murungi haisomera asobora kuba haraka kuba tubatandikira umukokorora ensonga zintu imayisa abana akandi yokurana bazimanya okuruga ke marurengo ruweka baita tsaze nambere turiyo amanya harogamba ngo kukoreke ukabosemerire kubanza mu gukora kandi ukasanga njoriyo nokora mukora ki nambere kizibu kimazire okunyeto kukera tunzi kumiza government kwa nefero buli mwaka kusikira IGG sente nyingi ikyakabiri batolekere sectors zitalizim nazime zikyasingira hano mwihangariye umburwenguzi omusongezo police 68 alipota nkwe kugira tax officials 59 civil servants nabo barumba 57 percent judges and magistrates wow abo twese gira kureta buringaniza 56% mweneje niyo nce mundetere buri musango gwanyo gwitaka gwego kamare myaka ingaha yinyo mwije nimuje kumusanga hanu nakinu murete buri mwari muhireza ingaha hate mugira muti omuntu waburikiro mugurusi atere nduru munyogwange gwa kamare myaka 20 yargo yaza kufabuka kwa kataka katunda nakamaraho muramuzina kanwentani pezange biki ngwekira around akote z'abanyamateka haho nikisa nikinegura abantu nibarya nyoni nje kuri wanyu ebyawo no bitanga biterekere nyo byange bitatekeri nje kuri wanyu nje kuri nyo yorandise ni wenka rwetanga kumpa nkariya nyine bandi abasobora kora ngwekenya kuri hakote aho ni hano akasara nikahemba so hati obwo kuteramu ninjuka ro baraza ibatekere kololo inyuma haho bareta abagurusi yego abaine misango yabe maze mu makuti emyaka bareta abanyamateka bateka yego bagamba hati mutsoborore ebintu bino ko kubizene bitamara tomanyo ubundi turaba open ekero kumara tukaruga kuri mu busika bwa koti tukaruga mu za corridor hatkazo mwanya gwegageze atagira ubakika ubundi umuntu yakwemara akaniga abagurusi bakaramaziga kasara gahemba maiso gabacime misango I know abagurusi bahaye experiences barabire mu myaka 20 yenyuma kandi ubu nubusango bwabo busemeriro ubundi kubana buwerekera harulengo ruke butaka hwaga abagurusi bayitere nduru niboleka embere babarabzemu omumakoti omumakorido omukutu okumbere kwa babesere babayikalize embere yenyagumanga ino kora nemsango yabo tekasoboraga kuba necwibwa kandi obuyerukiro obwingi yakubere yawerekara obundi ene bagisindikire bagigarwira harulengo rwegombora ende harulengo rwomuruka kurongo ubundi abantu bano bayikiranganize ngo hatu numanya yego mu mazire myaka eti sente ziti zigenze obwire busisikaye baita wake mutekiranganiza na nanko ogwe mutaka mugenzi wawe ensonga yakataka kanye mukagimarira kitaka ensanga yirukiro obwingi nabakoleka ngo esemerero ubundi kuba nehwera mu ngere kuba nesanite baita myaka abiri umuzeye njuzije hati amana gamuhwire nakataka tikacyaro umuzeye nagaruba agacaga nako tacagayine adinga ninjare twe wundu ni embere turiyo tubaza corruption ntaro kusanga tuliyo ntuenda kuchwembenda no kusera umuhanda mbere turarabo kuri atwagirwanisa baitu ensonge twasemerire kuba netukora mu myaka 20 yenyuma nizo tuliyo hata ntuleta twetaga kuikora kumarira kandi kuntu akwiti ikozira mu myaka 20 yenyuma kurore nguze nesora kwa nerwanisa nyoni nzira ngo hati abo nibo bakoye ibintu umwuga muhango ubwo kuraka kucwaho uburwenguzi ahabo kwakora mushango bakagucwa mu munjere shemire etari mu kwihwisa etari mu kwekikana etari mu kuterera no busumuhanda haki there and then bakakwecheneso ekikuba kikushemerire ekikuba cyatirweho nanye cyarite kuno nyuma ninyesikama nanye yakiteka omunjere no yakweyorere ngo ruke njye kuba kunkwata hije habaho ki okusura kugira ngo tuze kwegesa patriotism eyabutun hati nyo kusanga nguriyo misho mwana we kundi hangari yawe ubuza kurra ohura ngo ninye nihaho emitware 5 yo kuzarasa omukazi wenda aryaho nataga atakazi impire birogwe tibyagenda
rero ncheza ntukonka tukaye twatamu tukabasa gukora tutuna tuti so ninja ngo abaramuzi bihanga nabo bagire pate yibatuzanara umunshongeje hati ngo twareba Agnes na Ndutu amazima kugakubagarungu nuko amabataka kagatwara tagashabire bishino yakuba yagashabire bakujanaga abantu nanka iwe tumutumpenze kutukore so wanje hafamu mugese tamwe songa manyonka saba manyanyowe tinkumanyo wange ko gakereyo nikiunu gameranti nditeko bya kwenduru mari yakurumere ku murundi gumu hako abarukiro ubwingi abali bapiningire bakabakwata kona ngo gakakirwa muhwezu then nankogoriyo ndijo ngweta kumoku gashira afamu ningenda kumwesi babo batajangu ninye namureta naje corruption ugiruri kandi hatu wagambisa ubwace nyine cyo ta ine ho bwino hati tokushanga byakugendana no bwine ryejo yenyine yiwagamba obo nyine so ninjira ngo kucakubakiri inkoko ukubacitwaza washanga nyine nuko yahendira ati tukareba nasubwa imyaka n'imyaka nanye charte nkabeni nyekwatamu manyangu eco cugwire okutira kugira ngo tse kwegesa patriotism hazana ni itabar mune beshwekera ntutsa kushomesa patriotism nito turya ha budget nito turyo ntsa kuriyo mwihange orukwi ro kugira ngo budget yitu ni billion emwe neshcheka okuza kwetorora ihanga ryona onkaturu kucimanyangu tuturarye torore ryona ntiza kumantu kwata abantu nkoko nkuterere nkesimu ndirenti kumara yo muri rukiko rwanyu rwa TV West nkwatara hahe bushane shanaho sayininje onyohorezo bushane nyo kuno yamboreke ngu nabandimbar then ushange nayoreka ngo budget yashohorezo ko yabane inganet kandi ataza yati yakwatara he cyago icyabira cyohorereza izasigara bazebaganda or in the name of saying bariyo batambara ihanga ryona okushomesa patriotism so ntureba ngo no bwereri inkeriyo neshomesebwa nayo yayenda nebasa kuba munda yayo still harimo corruption oshange ngo bariyo bakitambuza tinaja ngo ko kiri kureka ndiyo ni ndeba harurengo rwitu rwa Uganda urutushikire oro muntu ahigura rukuswiteninga konkoko munda birye bijunze ushanga still tambura budget yo kugira ngo turyeho billion then tukoze secweka aho turatambure nhaho twabona hantu ngahasha twana hari serious twahare to report abo ko ari kuba na ndar report takuza kureba byona ebya Uganda yona yare bahantu nkamakumyago nkamakumyabiri we naba yaheza bishibwe orebereye hatubona ni wari kuza kunshwijuma aha sente nzo zumwe nakwataho ka miliyoni bishatu nkaza kusimba hatiyo niwe tokugira aho tunyonaza kwa report uriro te byasigara mutakankabya ngweno umwana akajati in rebels we are rebels ngweno kashango ko munda turya bajunzire kandi amutwe turukoreka ngo turya bahurire turiyo tutoza n'abagwibere so nyoni ngira ngo okushomesa patriotism nikirungi cyaba kirya hamuramo nikirungi cyaba nikigambwa konka nyoni njango kintu kine kuba nikukuramu okukireta bakatukutunjika mutebwe koti ukakijwara bujwara konko mundo mu mutima ukashanga ngwejenjiri tero mutera kurireho nangwa nawade so in case of anything no mera wabona gap no mera obo wamera amabati gakara moja enjire yene batera obo wamera ki wamereze mbazi ya malaria abantu bariyo mu marwaro bafa bakikayo ngo government amarwaro ga government tugine mbazi uza kwirukanga kuza karondo mu private mu pharmacy umwana oshanga yakabire gwahwire so bini njango mwabo kushomesa ururengo rw'aba judges ururengo rw'aba abaramuzi ururengo rw'abaroya ururengo ngwenu ababa rukwata habye mishango bo baba nibo baba serious bakacwa mu murundo gugumu nk'abantu abuturkwesiga omunshongeje aba hansi twena tukaba patriotic hatine no utweburuzeho abo kuba itona twatwa icyo kubanza nito twayo abo kuba mu nakayonguzi egume
nanye rukwayo ndi pati ya hakonyo hatka kubanta haireyo kikoro kibenkibo kibere kitarukuba so no sanga nanye rukwayo ndiyo ni facilitating a process egigena maiso iki kimwe cyakabiri nawe baje bagudutishaba nimba niye namihika mjantaza gayi takasimu kantera turebo kutwakora hata redo ba bribed wabazansonga yemibazi marwaro ebe iriyo muhanzonga ijo ba dressing iro mukuru wihanga cyankwanzi mazima bakurasi pamwe mazima genyine mukuru wihanga naitwe benyine kabakurasi tukumanya embaze giye kubesirikiro marwaro ne tamburiye bagi mu dressing iri gikire cyejo mazima nikimanisa even no minds zabakurasa bakomege mu kwato mbakimanya ngo amazima genyine ndure kwa netero abantu barikiro ngumwe marwaro garoho baitwe mebaze ko zireke tero hanyuma yo kukebera mbajya kwandikira hano genda hano shuma ahayira urya kuragira no kurunga imbere uraraba ngo hatu norose mukamuyembaho nohorabe noja kusanga haho nohoje nabuzakubaza skani mbagujango yo mwirwa road dokutaw bayine even ne nkurendi yer sophisticated muno batayiro robundi zaraba account yigizagira zira mbajamu ne sente tubakuzira bya account of course bibazazi yahansi yebitanda na no mamutoka ankarege nsonga gereke turagiba zahiraho ese muzino manyamba mbazirurizaho ntujya giba zayihumura agwe ankono gogwe so muburi muri yingo gurukero bwingi no sanga enguze iriyo netambura patriotism which katwakirura ngo nakuriye nyine mu rubajo rwa patriotism yenyine naho nereye twayo kandi kananaga naho nereye twayo so hati aho sanga amazima genyine ngoruta urusobora kubarukiye kayire kandi yo bweno ya trillions 10 nturora ha report ya Turkibwe IGG ori ruaho umwero turonda y'abantu ngababiro bashatu nabo ryo muri amuzini wakakorerge niyo bakacucindirana tubakoreke esumi yitu neja kwanera aba screen yawe neja kuterana yo tugambira patriotism against corruption yo noranguru ya rore ngo rutoho okushomesa patriotism ninga sho kundi hangari yanje kijuna tubasa kujuna ihangeri aha kutamba oburugwenguzi program nsisemuka twahumuraho ndico butonje charity hamwe na Rake Kasangaki Nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urubukozi. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze. Urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu erikwesimiza. Kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe.
kurwo mu Misiri hamwe no mu marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurwo mbahinje n'abarisa wabo hinjira na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwant kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe ryo mukoro kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasi akasente okabisa hweka yawe uri omwe nayiza yebuza kantuma nkabejini bazibyaro mu kisharara kandi aha haruka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nk'abatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero Okay, wewe uka humro note ibiri note mwenda note ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda tutandikire nkashi kugonza ihanga kugonzeka kugonza abazere patriotism kugonza Africa tutandikire kandi uko kaira kanya kwikire rundi esemeriye kwone gumizamu rundi tukoredekaniza nguburi myaka 5 tusomeseyuga patriotism mu rundi gumu kile kitulio ntukora yo tusemeriye kwa ntukora rundi nikyo twakusemeriye kwa ntukora imyaka 20 yenyuma nguzi kayo tubera nguzi ensimbi nyamuyingi ezo mu musoro kaziriyo nezitokomoka omihanda yenguzi obno twegaitawo iwo muruzi wetu nyechakare hati rukerira hamwe naitwe rundi rwakatwega yesebo Ambrose yes mugamba na Ambrose tenzo gwa kandi cyede twabakira sebo nimba sema munonga kandi mbakunda yabare nito tukondera chumwe bano patriotism munenshonga nkuru izo mbere ninganiraho n'abantu aha noreba abantu tugenezo na trade order bashenye ibintu ndakora buri kimwe cyo no mubwire nkugirihiri ngweno hatore abantu mugabasiga bafitiye imitima yabo hato kumano yebuza abantu barakunda batiyanga ryabo hari mu process tugira ngo ikintu kunda gutereza ndembo yego konka bareka abantu betegure babahe mubwire ando ndero ni ikigandara ariko yatabona councils batakagira mu town councils bakiranzeho yego ikintu tukunde ndembo zibonere konka bahereza abantu bwire kandi bagaruka babereke barazi ibyo n'ishonga nkuru mpurire abakuru mu ihanga babacongero kuguma batatekera hamenyetso njija kuba kitari cyo guteka kandi ubunajya kubera corruption mpurire kandi nshongera kuhamya no kugira ngo ababa kugira ngo permanent and pensionable amunanga numero yihangeri twaba tutatekera contract umuntu akakora imyaka 5 akikoraje tukamurekaho akati imyaka 10 yes ati cyo mancha ngo umuntu uri permanent and pensionable amurmogwe naja kwarubwire bwo nari kucisha ihanga kandi ubwo tukumanga ari provision ya contract na munongo muri yababine murimo yego bene bebe negira ngo bashangunuza bingi ko gato bari mu mwanya bari twara so icyo tine shonga bakoreza rakore onka nechi hano munonga abo kubebyo byona nubwo twara temworo mtoka niho bwezo bwiza tutarahanga naza kweshimira ndo kwenderana bajyanze byo kugeshana bingi onka bageshine bake yego ngwe n'abakwenda bagambara corruption cyabire turi kwenda ngo tukanyeho
konka mbwe noshanga ngo nabwo bakwenda bigamba babyose bezunamire yego bahunukire ntama mbwe naho ntoye kuyabona jango byo kugesha mibindi konka bagesha mu gace ndacabe mukama wigisha akanyise namba y'abakugura mu kumaziyanga umutima murunge mu kuzaranwa tokagombeka nego mazima nebari mnonga yesibire je ruhanga gutera umugisha izoba rukuberera runji umutima nuguzaranwa tukombekwa shana hanga y'abana we yagaraka akakwata mu muzawaye kandi kankwegera bahurire turiya abagese bake konke byo kugesha bikabe bingi byakubire biro ekikunya waya no kugira ngo tutwaza kushoma budget tusakushanga ibanja rahango kandi umu sente twende kubantu koreso mu budget stile twende kubantu garaka tukeguza haza aha sente zakubezuruho konka eziba kutayo abantu bamera government etayo abantu bamera kuko wanogambe nshonga yembazo marwara okuba diresero muri cankwanzi yes bagigambira umukuru wihanga ngwe mbazo marwara roteri kandi kuriya okurga heshime kwa netsubukayo boreka ngo yashora yija baceza kuragurura yacanga cyo kwa bine na panado yegiyote kuvura aha then hasigara paracetamol ahasigara ngo bahandika chipapura ombazogu rererero no mama kubandi yako kabishoma then bakujanguze kubironda pharmacy naka hello akwakira sebo kane mukama waje mwana musa twarara kurungi baralyawe mbere watera twakutangira amabara nange titangikenze John okay umukuru Peter we bali kubona uturanyija karino ndasima wa programu enungi yego kanyoni ngamba ndibara kwa budget bero na kwa tete ndikuziba bakuru rebundi hey aye tisukuruta bo mbyara kuzimanya kandi wazimanya Peter obakuleta nyinyi ndakwata haido kutakuka hasi dola kunde tubasajine man ngude zibakonzire ko ngude ro production zo kusanga ndibona rupeyire kimwe mu rukozo cyane ombero bire rwafire collapse bakatanga gicupuri kienjojo chegegwa yerieta utovaze igero bakabana no kundomera mazima obo speaker ka idatoro bano batikati mu kama ya tikera wele bagenda ko ngude ro hanyuma ya TV hatu mu ngira hampanga baruke atugabire byagadizo bakabadi kwa batoro batidoga doga batera kabana bat yego akora ubudo rutenye kimwe abandi batomerangana abantu bako bikiro yego yani kiko tukagenda ndari kwa hano kwa mtembele kimtembele tumwa bejuru kudo wa kontino wa tienzo kampala okay bari mukama wanzu otopsta ankabanda hagumo umukoro kano shangu ito abantu babutosha twino mutuma gwihanga muno kano shangu kizubu naho kiryaho hiyaga muno Nyato nkogo mshamazi maumuhereza responsibility nkoko arigamba rukwenda kurra no jamta kachikora chikarga yeje kabanda gumo mukoro toro mazima yakinyiju cha ruwigi urukwato rukuru ruhanga wenyini akadumera yagamba ati mu wiki yezu ati mubende kienjojo rwa mara abantu ati barutandike Peter ngugwe kibaze no barutanditsereho bakakora ibyo yabyanshwa abantu nibafa bukire bwizira rugudo antu buri umwe nana yahara arabahendera tahirire mutahiwe ruri mu mbera yetana nungijuka enganzi yihanga prime minister na kutsubuka minister w'yensimbi ubwo tukasayija matia bona no bakora bataha so tongera kutere nduru habwe ensonga ige rugudo rwu rukorwe nabutando zongera kwanizikeha toreferirwa abantu bengi na muno omumbere y'urugudo rukubandusana ruti tivuwe sine yinda twegeiteho note ibiri note muenda note ina muenda tulansonga yogonzi hanga so ekizubutitwe no buli bwenguzi ekizubuna nemitwe abakuru Peter kaguze ensimbi yeze zibariyo bajya kusoma yitwe tuyimo kandi obujuke nubo bariyo mbagaruka mbenda budget yo kwija bakashome sitwe kandi ito twakwetara haje kandi ito babaraga Israel Ndende barira. Oh my God. Not even. Hello.
Sogo ni nasema ya kuruga tugoyera tendojo. Okay. Mazima gani corruption yo kireta gaba turagiitera dirugamba ngo bakwata umuntu urire ari mu corruption bamutakara bahashire mazima gani corruption ya kigatize muno. Bite honka bashatu bana umanye ngucatandika. Webale cyari. Uwo mukuru wa cya Rusozi. Okay. Point ya yarje. Wowe kiguyera. Nani nyenda kumukaguza urugudo ku rugo rugombe kugendera kimpaka. Cya Rusozi kumara hansi kiguyera. Urundo sana ruta. Turwitaka. Rumaze imyaka inga. Timanye. Imyaka n'ibisi bitu tukuzire tukuri mwayo una hati. Katonda wa. Constituency na big mwenge central yona. Rumaze imyaka inga. Kuruga rugombe hakola simbere wagiye kwa to ku cya Rusozi. Myaka inga yerumaze. Tindi kujumanya. Bantu benga bakwamba fera mu rugudo rwanda sana ruta mwenzonge yebina nake. Baito mkurasi ya roho ari parliamenti mbamuhaka ruru nyenja na bajo nakulobingira abantu bengo umuntu hake barabiye murore yamayize. Itwe obucumo bwitu aho mwihanga twabantu kora budget twabantu handika ngo pens buri pen miliyoni 2 konka muherwizo wa budget na yereka turiyo mabanje kana no financing ebindi bimwe turabetiro mu budget no kuri yerindi banje nabagira ngo twaza kushashura amabanje aga kugira ngahweho nzako turiyo mu generations ezitakumanya muhendo ninza kushashura hibanje mahara wanje ashashureho umuhara ashashureho mpaka kandi nabwo ni twaryemereza hati stongire kuyohoza Ati uwo muka udakika na butusobire iyo muka orarozere ryo mwana nagaruka aina akacumu karoye kigambo property of Uganda, property of the government of Uganda, not for sale. Kale rundi kisasa Facebook wanyusi yankambishanga iyo cyo bacara mukabiro kongache bashiro hakiri in all right. Oh gosh, patriotism against corruption nicho twabatiriwe ntwetsebaho jango kushomesa patriotism kundi hanga ryawe cyabasa kurara cyarwana soboro gwenguzi oburyo bubiri hano aha bihanga ryetu Uganda. Challenge yabangu corruption yaguma wono top, patriotism eriyo mbyayo iyo ne sotinga ngo mutima nozarwa nagwo tubagombeka program sisemuka chobutunji charity nabanyinera ke kasangaki abatensa bitumwe bare mwategitaho we bare mnonga ntubendeza okusiba je twaza kwakira bisinsini na wazaha tuchakarriho mweno takargaho program nechigumiza akashanshara chekamuza ibisinsino nakakushibwaho Chenda ngonywe kabiriti